prije gore. Znači, detektorom prvo gledajte bez srljanja, bez ičega. Tebi sam objasnio kako ćeš ići. Ideš na sistem naizmjenično plus minus rastojanje da bude na cik-cak. S tim da obratiš pažnju na hareta. Početak jednog radnog dana počinjemo sa pregledima naših službenih pasa i pregled njihovog zdravstvenog stanja. Prije svega pregledamo njihovo raspoloženje trenutno i pristupamo u daljem radu toku dana na treniranju, kondiciranju i šetnju tih istih pasa. Sa mojim partnerom, kolegom koji isto duži kao i ja psa isto otkrivača eksploziva, skupa radimo i kontrolišemo jedan drugog pri radu u minskom polju. Misija deminirskog bataljona u izvođenju operacija deminiranja jeste da vrši humanitarno deminiranje u dodijeljenoj misiji u području, dakle, izvođenja operacija sa ciljem stvaranja sigurnog područja u Bosni i Hercegovini kako za stanovništvo, tako i za jedinice u izvršenju njihove misije. Naš rad je zasnovan isključivo na timskom radu, jer jedinka u ovom poslu ne možete biti i definitivno ne možete ništa da postignete. Znači, jednostavno taj timski rad, saradnja, međusobni nadzor, jer mi svaki deminer, ne znam, čuli ste možda od komandira tima, on radi u principu uglavnom dvojaca, znači svaki deminer ima svoj takozvani nadzor koji ga prati dok on radi.